Ole tuntum kan video chuanin yano SBI feature pakhat tangkai tak in thilhriat kan tum le don ani tunlain in bum na alar le meya misualten man rang rang mangin I kan account na poisa ruk tum yanin I thil chi sang sang an tirang ani ti kan thriat a poimo chung laga chuanin mani lo in ven ve the dan tam tak le awareness tam tak te an soi thina kan threto chutiang kan lo tok pal ani pon kan poisa tam tak an lak chhualo nan kan thriat rualin mani dinge yano manghian kan lo in ven ve thiang ti tuntum hen kan en ti don ni saberin kan login anga kan login zo hianin he ta hianin rin pathum kan memo I am looking for ti da hianin anwa achunga rin pathum hin kalanga he ta get in touch ti ama get in touch hin kan kaldoni chumi zoa raise a complaint ti he kan kalanga raise complaint ti kan kalanga kan nu hian ta hianin raise a complaint or request kan kalanga chumi zoa personal segment and individual customer ten kalyang chumjo kan submit anga kan submit jata hian kan account number kan chulu dang kan submit kan account kan chulu jo helaya I captcha te hi kan chulu le ta te hian chumjo send OTP kan kala OTP kan chulu dang OTP kan chulu danga validate OTP kan kalanga OTP ka chulu diglo mani la resend OTP kan kalmenge resend OTP kan kala OTP ron seng lenga kan chulu thaleang OTP kan lo ensure ni OTP 1193 lo ensure ni ha validate OTP kan kalanga chuanin heta hianin category hi kan select anga ya kan category hianin inbum na mangani chuan kan dikha unauthorized transaction hian kan kaldoni min bum ani chuan unauthorized transaction kan kalanga unauthorized transaction kan complain rengin kan complain na man ruaka min block sak dona wangin unauthorized transaction ni lem lawate kan tipal chuan kan mani in kan shebok don ya chuan ta hianin product and service ti hianin asang ma ATM unauthorized transaction mobile banking kan ti te PG payment gateway ania heno ti te POS shipping machine ang chi ho te ka prepaid card unauthorized transaction ti te chuan retail INB unauthorized transaction retail INB di internet banking kan ti tak ei website tang valu kan thiam dan tu cha khatiang chi te ka ania yano kan ti te bo hi internet banking ani tho ama ro chu yano tak chu apps ming ani ti kan thedon nia chuan UPI unauthorized transaction UPI kan ti hian Google Pay Paytm Phone Pay Beam Pay ti te Beam SBI ti te other pay khatiang chi zong te ka UPI no ya no mani tin yano cash unauthorized transaction tu na po hianin UPI unauthorized transaction te lo complain du tala ta hianin kan kalanga atet kan select anga det min bum ni le chon ta hin amount za te kan tianga chon ta hin ID UTR number te hianin UPI be kai chon kan transaction kan en kan UPI ID ka chu true wa in tran tlang puya khang digit som pani ho ka ania then kan complain nei char khatle ma zong kan ziak venga chon kan submit to mai don ni hetinga kan ti hianin mi bum misualin min lo bu mani pon kan poisa te an lo lak chhu na rang laga khanin tam takin I an lak chhu mai tam tak an lak chhu mai kan lo complain khanin kan vati na man ro ka a lo in block awange khateng khanin hemi manghian in lo in block wang min veng thei ni ka kan thiat a poimo heta kan ang lo hianin tinan ATM unauthorized transaction te engtinge omti kan ti chon ATM unauthorized transaction te hi vaira abai chon alert le card skimming card cloning an tiang chi kang hang te kanin poisa tam tak anin ruk sak thina ani lo pon ATM card number te validity te le
CVV number te indil chuakin khatiang khan ti te om thina ani lo pon heng internet banking kan ti ade po apps in download tirin kham apps mang khan kan phone kha andon access thei thina OTP emo pin emo khatianga password emo min dil to mi lo khanin khatiang khanin thil ti thei an nei thina chungwang khatiang laka kan himnan khanin chutiang kan lo to kani pon benga kan kal thei lo ni pon khati mangyanin complaint te kan lo lodge wat khanin kan lo kan internet banking te kan ATM te ka kan va complaint na azirin an lo block thina te khan misual te la khan min veng thei ani hetinga hian misual te chat du huni in rin ni hei holiday kan tiang chi te a hianin benga vatlan zong support va mu thei lo ni anga te hianin an che du thina khati huna khan heng man du te kan man tang kai kha apoi mo le ni ole khati jong khani le phoche viewer te kan channel te min lo subscribe saka min lo like a share te min lo share bol sak turin som tak me cheu ni